Muraho neza nshuti bavandimwe mukomeje kudutega yombi muri kumwe nanjye iva kuri mikoro za TVS nagira ngo nongere mbagezeho imwe mu makuru akomeje kuvugwa muri iki gitondo cyo kuri 17 y'ukwezi kwa gatatu 2026. Amakuru rero turubuze kubagezaho akaba ari amakuru cyane yibanda ku bikorwa bya leta ya Kongo bikomeje gukorerwa mu burasirazuba bwa Kongo mu ntara za Kivu zombi. Ubu bikaba bivuga yuko noneho intambara yaje kwaduka mu gace kegeranye cyane na Uvira, aho bivuga yuko ngo haje kubaho imvune nyinshi cyane n'ikomere ndetse n'abapfuye benshi cyane. Amakuru akomeje gucicikana bivuga yuko ngo leta ya Kongo ngo yoba yagabye ibitero ariko ngo bitaje kuyihira nyuma yaho 23 yongeye kubisubiza. Bikavuga yuko ngo uduce twabereyemo imirwano hari uduce twa Runingu ndetse no uduce turi haruguru cyane, bivuga yuko ngo M23 yari postinze ikaza kurasa amabombe atoroshye. Rero ayo ni amakuru tugiye kurambura twese hamwe mu kanya kugira ngo dukomeze tuyareberere. Gusa kandi turaza kongera kureba n'imishikirano ikomeje kuvugwa hagati y'u Rwanda na Kongo, aho Rubio umunyamabanga ushinzwe imigenderanire n'amakungu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahamagaje abayobozi b'ibi bihugu kugira ngo bongere baganirire hamwe ku mutekano ukomeje gutosekara mu karere k'ibiyaga bigari cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ayo makuru rero tukaba tubiyegereje kugira ngo tubashe kubana namwe kugira ngo tuyabagezeho. Gusa kandi tunongera no kubasaba gukomeza gukora subscribe kuri iyi video zacu dukomeza kubakorera buri munsi, kandi cyane tubifuriza kugubwa neza no kubaha amahoro nk'uko ari byo byifuzo byacu. Nizo mpamvu y'amakuru kugira ngo abantu mukomeze mugire ibiganiro byiza aho muherereye. Amahoro y'Imana naganze. Ubwo rero tukaba tubahaye ikaze muri kumwe nanjye ndabasuhuje. Rero amakuru yacu reka tuyahere mu nama bivuga yuko iri butegurwe uyu munsi ku itariki 17. Bivuga ko hari inama yateguwe muri Amerika ishobora kuzahuza abayobozi b'u Rwanda ndetse n'abayobozi ba Kongo. Iyi nama bivuga yuko ngo yoba yahamagajwe na Rubio ushinzwe imigenderanire n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikaba bivuga yuko iyo nama izabera Washington. Iyo nama rero ikazaba yibanda cyane ku mutekano w'uburasirazuba bwa Kongo. Ni mu gihe inama kandi yo guhuza bino bihugu byombi yabaye umwaka ushize muri 2025 mu kwezi kwa 12 itariki 4 yahuje abayobozi bakuru b'ibirenga b'ibi bihugu kuri batatu. Ibi rero bikavuga yuko iyi nama yo izaza guhuza amatsinda avuye muri ibyo bihugu nubwo bataravuga abazayijyamo. Gusa kandi uwatanze aya makuru yavuze yuko ibiganiro bibaye mu gihe hakomejwe nanone kuvugwa intambara zikomeye hagati mu gace ka Kongo, aho turavuga mu burasirazuba mu ntara za Kivu zombi. Ni mu gihe ibitero bikomeye byakomeje gukorwa na leta ya Kongo bikaza guhitana ndetse uwari umuvugizi w'igisirikare cya 23 Leta na Koloneli Ngoma. Ibi bitero saho byarekeye gusa ahubwo byanakomerejeho mu mujyi wa Goma ku itariki 11 z'uku kwezi, biza guhitana umuzungu w'umufaransakazi wakoraga UNICEF. Ibyo rero ngo bikaba byarazamuye amarangamutima y'abazungu cyane mu gihe ko batekereza ko M23 ari ikomeje gutosekaza umutekano. Tubibutse yuko u Rwanda rwafatiwe ibihano kubera impamvu zo kuvuga yuko ngo bikomeje gutosekara kubera impamvu zarwo, ariko kandi ubu bakaba bongeye kubatumaho kugira ngo bagende kuganira hamwe barebere hamwe icyashobora kugarura amahoro mu gace k'uburasirazuba bwa Kongo. Ni mu gihe kandi ibibazo bikomeje ndetse na intervention cyangwa se ama investigation akomeje gukorwa kuri urupfu rw'umukobwa w'umuzungu. Ibyo ngibyo rero akaba ariyo makuru akomeje kuvugwa hagati aho mu burasirazuba bwa Kongo. Gusa kandi nubwo iyo nama irimo gutegurwa, biravuga yuko izabera nanone Washington DC. Bikavuga yuko mu cyumweru ibyo biganiro ari byo bizaberaho. Bikavuga yuko rero wabatumiye ari Marco Rubio ushinzwe imigenderanire n'amahanga. Olivier Nduhungirehe akaba yavuze yuko nego ari by'ukuri hari delegation ya Washington kubera impamvu. Iyo mpamvu akaba atayisobanuye neza, ariko akaba ari impamvu ivuga yuko ari ukubera umutekano muke w'uburasirazuba. N'ubwa mbere mu itsinda ry'impande zombi rigiye guhurira muri Amerika kuva u Rwanda rwafatirwa ibihano byo ku rwego rwa gisirikare. Byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda n'abasirikare 4 bakuru b'u Rwanda. Ibi ngibi rero bikaba ari ibiganiro bigiye kuba ubwa mbere. Ntawamenya ese byaza gusukurwa cyangwa se ibi bihano bikaza gukurwaho, uko byagaragaye ko FARDC cyangwa se leta ya Kongo yakomeje gutosekaza umutekano mu gihe bavuga yuko umutekano ukomeje kwicwa na M23. Bivuga yuko ngo yaba ishikiwe n'u Rwanda.
Aya makuru rero bikaba bivuga yuko inyuma y'ibi biganiro aribwo hazongera kandi kuvugwa ibyavuyemo, ndetse bakongera kandi kurebera hamwe n'amasezerano yo guhagarika intambara kugira ngo ibihugu byombi byongere bijye mu mahoro, ndetse n'intambara hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo. Ibyo rero biratuzana mu mujyi wa Uvira, bivuga yuko uyu mujyi ushobora kuba uri lockdown, bivuga yuko impande zose z'imijyi ushobora kuba wafunze, yaba ari uburasirazuba, iburengerazuba cyangwa se mu majyepfo n'amajyaruguru. Baravuga yuko ngo M23 twirwaneho ngo byaba biri ku nkengero z'uyu mujyi kubera ibitero byakozwe mu gitondo. Leta ya Kongo yagabye ibitero ibigaba ku birindiro bya M23 twirwaneho mu duce duharamiye uwo mujyi wa Uvira. Ni mu gihe nanone kuva ku cyumweru ibitero bya drone byakomeje kwibasira abaturage b'abanyamurenge mu bice bya ruguru, kugeza aho twirwaneho yagerageje kubamanura ndetse ibahanamiza mu mujyi wa Uvira. Ubu rero bivuga yuko ngo nta handi bagisigariye, gusa Uvira ngo mu mwanya mutoya wakumva ngo Uvira tombe. Ni amakuru dukomeje kumva. Rero aya niyo makuru dukomeje kubashikiriza nshuti bavandimwe mukomeje kudukurikira. Reka nanone tubabwire yuko kuba Uvira yabatombe nabyo ari ikindi gisubizo, ariko kandi byagenda bite mu gihe nanone bari basubijwe inyuma na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ubundi Uvira yari yabaye tombe gusa, ariko kubera impamvu z'amasezerano yongera kandi gusubirwamo n'ingabo za leta. Gusa kandi tubibutse yuko MONUSCO yari ifite impamvu zo kujya muri Uvira, ariko ubu bisa ngaho byarangiye. Ni nyuma y'aho y'inama zakomeje gukorwa na leta ya Kinshasa, ni nyuma y'aho inama zakomeje gukorwa na leta ya Kinshasa zigaragaza neza yuko Uvira yo yari yamaze gutanga mu maboko ya FDLR ndetse n'ingabo z'abarundi n'abazarendo, mu gihe bavuga yuko ngo abatutsi bari bahereye muri ako gace ngo bari basigaye bashiwe kafyu kugira ngo bamenye igihe batahira n'igihe basohokera. Ibyo rero ngo bikaba ariko byari byifasha mu mujyi wa Uvira, byumvikana yuko MONUSCO yo yakandagije ibirenge. Ayo makuru rero n'ayandi turakomeza tuyabagezeho. Ubu biravuga yuko noneho abashoye intambara muri iki gitondo ku itariki 17 baje gusubizwa inyuma, barakubitwa cyane, ndetse abapfa benshi n'inkomere ziba nyinshi. Bamwe bumvikanaga basa n'abahunze mbere yuko intambara itangira. Ibyo rero ni ibitero byagabwe na leta kuva mu gitondo, ariko kandi bikaza gusubizwa na M23 ikabirukankanaho kugeza naho ubu bavuga yuko ngo Uvira yaba iraririjwe. Ni amakuru tukomeje gusoma hano ku mbuga nkoranyambaga. Gusa reka twongera tubabwire yuko kuri izi tariki bivuga yuko izi ntambara zabereye mu duce twa za Runingu ndetse tunabera n'ahandi kure cyane, ariko kandi ngo ushobora kurasa isasu ikinjira muri Uvira. Ibi rero ni amakuru dukomeje kuvugana n'abari aho ngaho ku kibuga cy'imirwano. Ubu rero bikavuga yuko ngo umuhanda wabaye ufunze. Ni mu gihe leta ya Kongo yari tugambiriye nanone kugaba ibitero ku itariki 16, ariko biza kurangira itabikoze, irajijisha. Ubu rero ikaba yabikoze ku itariki 17. Gusa rero amakuru dufite akaba avuga yuko nanone baje gusubizwa inyuma. Reka nanone tuve muri Uvira tugende muri Rucuru, aho no muri Kivu y'amajyaruguru naho aho bavuga yuko muri Bwito intambara nayo yongeye kandi kubura. Intambara abazarendo bakaba nabo bagabye ibitero ku ngabo za M23, ariko kandi nabo baje gukubitwa bakaza gusubizwa inyuma. Ubu rero intambara zikaba zikomeje ndetse no kwigarurira uduce tundi twinshi, AFC ikaba ibikomeje. Biravuga yuko rero uwanditse iyi nkuru yavuze yuko kuri itariki ya 17 bivuga yuko mu miki ine ya Bwito ngo haje kuba ibitero byaje kuba bitewe n'abazarendo ku ngabo za M23, ariko ngo M23 ikaza kubirukankana ikarangira ibakuye naho bari bari. Ibyo rero ni amakuru bivuga yuko ngo byatangiye mu gihe cya saa 4 cyangwa se saa 10 zo mu rukerera. Nicyo gihe amasasu yatangiye, amabombe aratangira guturika. Nicyo kimwe ndetse n'ibyabaye mu duce twa za Runingu ko nabyo byatangiye hafi saa 11 z'igitondo. Ibyo byose rero ngo M23 ngo yaje kubirukankana ko birangira ibakuye mu duce bari barimo. Aho turi muri Rucuru, mu gihe muri Sud Kivu naho intambara zigikomeje. Reka noneho tuve mu bya Kongo, ariko mbere yuko tuva mu bya Kongo naho biravuga yuko IDF nayo yamaze kwica abaturage hafi bagera ku 19.
ADF rero ikaba yabiciye muri Mombasa, aho tukaba turi mu ntara ya Ituri. Bikavuga yuko ngo ADF abayishe ari abaturage, yaje kubatake ndetse ibakuraho n'ibyabo. Mbere yo kubica ngo yabanje no gusahura. Reka nanone tujye mu mahanga, ubwo twari tuvuye kubabwira yuko tuza kubabwira amakuru akomeje kuvugwa muri Israeli, Irani na Amerika. Turaza no kugera muri Ukraine ndetse n'Uburusiya. Ubu biravuga yuko Perezida Trump yakomeje kubwira abo bafatikanije ibikorwa bya OTAN ko bakohereza ingabo kugira ngo zije kurinda ibitoro, ariko ubu bikaba bivuga yuko ntawe urasubiza bivanye n'ubushake bwiwe. Gusa kandi abenshi baravuze ngo bazareberera gusa kuzageza ibihe birangiye, ndetse Ubushinwa bwo iyo si intambara yacu. Gusa kandi Ubufaransa bwaje gusubiza, ariko ngo busubiza bufite byibuze nk'amakurusa 2 ku 10, bivuga yuko ngo bwemeye ariko budashobora kubivuga neza ku mugaragaro. Gusa Ubufaransa bwavuze yuko nanone buzarinda inyungu zabwo mu gihe cyose Iran izakomeza ibitero. Ni mu gihe ejo twabwiye yuko Macron yandikiye Masud amubwira yuko bagomba kureka kugaba ibitero, gusa kandi n'ubu ibyo bintu bitarashirwa mu bikorwa. Israeli ikomeje nanone nayo guhitana abayobozi benshi mu gihugu cya Iran, aho abayobozi bakomeye muri iki gitondo 2 nabo baje kongera kwicwa, mu gihe twabwiye ko hari 5, ubu bivuga yuko ho bahasigaye 2 gusa bafite inkingi zo kuguma kugaba ibitero. Murakoze rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Mwari kumwe nanjye Iva, nongeye kubiriza no kwifuriza ibihe byiza aho mutuye, aho muherereye, byanyu no mu banyu. Mugire ibihe byiza, murakabaho.